Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo baramagana umupolisi wasabye abatuye Goma gufata imipanga bakarwanya M23. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Texas umugabo w'umwarimukazi wiciwe ku ishuri nawe yishwe n'agahinda. Mu yandi makuru ndaza kukubwira rwose uyu nguyu mu mateka niwe mugore wo muri Afurika wabaye marshal. Ushobora kwibaza uti se yitwa nde n'uwo mu kihe igihugu? Ubushinwa n'Uburusiya byitambitse umugambi wa Loni wo gukaza ibihano kuri Korea ya ruguru. Iyi ni Rise Up Media TV, uyu ni umwanya tukugezaho amakuru agiye atandukanye abari kugenda acaracara ku mbuga zigiye zitandukanye. Ayo ni amakuru uba ukwiye kumenya kandi nta handi wayamenyera usibye ahangaha. Nyaboneka wowe utarakora subscribe, uyu niwo mwanya kugira ngo ubashe kuyikora, ubundi ujye ubasha kubona inkuru, ibiganiro byiza byose bigezweho tuzajya tukugezaho hano kuri Rise Up Media TV. Mu kanya gato ndagaruka nkugezaho izi nkuru zose ku buryo burambuye. Bahaye ikaze mu nkuru zacu z'uyu munsi. Uyu munsi rero nkuko nari maze kubikubwira mu buryo bw'inshamake, reka iyi nkuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kwikubitiro ariyo duhita duheraho. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo baramagana umupolisi wasabye abatuye Goma gufata imipanga rwose bagatangira nabo kurwanya uyu mutwe wagabye ibitero hariya muri kiriya gihugu. Umupolisi mukuru mu ntara ya Kivu ya ruguru yumvikanye abwira akarasisi k'abapolisi kubwira abaturage gufata ibikoresho gakondo nk'imipanga bakarwanya abashaka gutera umujyi wa Goma. Video ye avuga ibyo yakwiriye cyane ku mbuga nkoranyambaga, abanyekongo benshi bayigarukaho, bamwe bamushyigikira abandi bamunenga. Ni mu gihe ingabo za leta zihanganye n'umutwe wa M23 mu mirwano iri kubera mu nkengero za Goma mu birometero bisaga 20. Kuwa kane imirwano ikomeye yarakomeje. Ibi nibyo bitero bikomeye M23 igabye kuva mu mwaka wa 2012 ubwo yigaruriraga umujyi wa Goma by'igihe gitoya. Mwiringara abwira abapolisi benshi ku karasisi agira ati mubwire n'abagore n'abahungu banyu bose ko iyi ntambara ku mwanzi ari iya rubanda. Buri wese nashaka umupanga cyangwa ikindi cyakwica umuntu, iyi ntambara nibe iya rubanda, gutyo tuzabona niba bazabasha kwica abaturage bose. Tugomba kurinda uyu mujyi iwacu. Hari abagaragaje ko amagambo y'uyu mupolisi ashobora gutera kwibasirwa kw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, mu gihe abategetsi bavuga ko M23 irimo gufashwa na leta y'u Rwanda. Kuri Twitter umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo Patrick Muyaya yavuze ko amagambo y'urwango no guhamagarira abantu gufata imipanga ateye inkeke zikomeye kandi akwiye gucibwa. Ati guverineri wa gisirikari wa Kivu ya ruguru yahamagawe ngo asubize ku murongo uriya mupolisi, yongeraho ko amagambo nk'ariya arayo kwamagana no guhanwa kabisa. M23 yasohoye itangazo yamagana amagambo ahamagarira urwango y'uriya mupolisi, ivuga ko uyu ari umupolisi w'ipeti rya commissaire divisionnaire adjoint, ko yayavuze kuwa gatatu tariki ya 25 Gicurasi. U Rwanda rwongeye gushyirwa mu majwi n'iki gihugu. Abategetsi ba gisivile na gisirikari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri iyi minsi bongeye gushinja leta y'u Rwanda gufasha umutwe wa M23. Twagiye tunabigarukaho ku munsi w'ejo. Kuwa gatatu nyuma y'inama ya Minisitiri w'Intebe, abakuru b'ingabo na polisi Kinshasa biga ku mirwano muri Kivu ya ruguru, Patrick Muyaya
yabwiye abanyamakuru ati dushingiye ku byo dufite biva ku rubuga biraboneka ko rwose hari gukeka gukomeye ko bufasha bwaba bwarahawe M23 buvuye ku Rwanda. Yongeye ko ibyo babigejeje ku itsinda ry'akarere ry'ubugenzuzi mu by'umutekano kandi ko umukuru w'iryo tsinda muri aka kanya ari i Kigali ngo abereke ibyo bimenyetso. Nyamara mu gihe bo bari kuvuga ibi ngibi, guverinoma y'u Rwanda yamaganye ibirego bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo iyishinja guha ubufasha umutwe wa M23, igaragaza ko imirwano uyu mutwe urimo n'ingabo za FARDC ari amakimbirane y'abanyekongo ubwabo adafite aho ahurira n'u Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Congo iheruka kurega u Rwanda irushinja gufasha M23 binyuze muri minisitiri wayo w'ububanyi n'amahanga Christophe Rutundura ubwo yagezaga ijambo ku nama nyobozi y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku wa gatatu w'iki cyumweru. Mu yandi makuru, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugabo w'umwe mu barimukazi babiri bishwe ku wa kabiri mu kurasa kwabaye ku ishuri ry'incuke muri leta ya Texas. Biravugwa ko yishwe n'umutima. Joe Garcia yari umugabo wa Irma Garcia wari umaze imyaka 23 yigisha kuri Rob Elementary School. Irma n'umwe mu barimu babiri bishwe n'umusore waje kuri iri shuri akarasa akica abantu 21 barimo abana 19. Irma na Joe bari bamaze imyaka 24 babana, basize abana bane kugeza ku wa kane nijoro. Igikorwa cyo gukusanya inkunga kuri internet ku muryango wa Garcia cyari kigejeje kuri miliyoni 1.600 by'amadolari, mu gihe intego yari kugeza ku bihumbi 10 by'amadolari gusa. Ku rubuga rwa GoFundMe handitse ko icyo gikorwa cyateguwe na mubyara wa Irma, Debra Austin, wanditse ati nizera neza ko Joe yishwe n'agahinda k'umutima. Kuri Twitter, mwishywa wa Irma John Martinez yanditse ko Joe yishwe n'umubabaro kubera iyicwa ry'umugore we. Ikinyamakuru gishamikiye kuri Fox cyaho kivuga ko Joe Garcia yishwe no gufatwa n'umutima gukomeye. Irma na Joe Garcia basize abana babiri b'abakobwa na babiri b'abahungu b'imyaka hagati ya 12 na 23. Nyuma y'ibyabaye kuri ririya shuri, Martinez yabwiye New York Times ko abapolisi basanze Irma ariho ahobera abana mu maboko ye kugeza ku mwuka we wa nyuma. Kuri GoFundMe page yanditseho ati yapfuye yitangiye abana mu ishuri, yari intwari. Irma Garcia na Eva Myres, undi mwarimu biciwe muri uko kurasa, bari bamaze imyaka 5 bigishanya kandi buri umwe yari afite inararibonye yo hejuru y'imyaka 20. Mu zindi nkuru nakubwira nuko uyu nguyu mu mateka niwe mugore wo muri Afurika wabaye marshal. Iyo havugwa amateka ya Kenya, ahanini hagaruka ku mutwe wa Mau Mau, umwe mu mitwe ikomeye y'impinduramatwara muri iki gihugu, yagize uruhare mu guharanira ubwigenge bw'iki gihugu cyategekwaga n'Abongereza. Muri raporo zakozwe kuri uyu mutwe havugwa ku barwanyi bari bawugize nka Mzee Kenyatta na Dedan Kimathi, no ku ruhare rw'abagore bari bawugize. Muri aba bagore harimo Mutoni Kirima. Mutoni niwe mugore ku rubuga wari ufite ipeti rya marshal yahawe ubwo yari amaze imyaka 7 mu mashyamba barwanira ubwigenge. Yatangiye akora nk'umutasi nk'abandi bagore bose bari bashinzwe kuzana ibyabaga bikenewe n'abagabo bari ku rugamba no gushakira abamaumawo makuru hirya no hino mu gihugu. Ni urugamba rwasabaga ubwitange. Uyu mugore yakomerekeye inshuro 2 ku rugamba maze bimuviramo kutongera kubyara, nubwo ibyo byose byabaye ntiyigeze yicuza kuba yarinjiye muri uyu mutwe. Yavukiye mu ntara yo hagati muri Kenya mu mwaka w'1931, akura abona akarengane bene wabo bakorerwaga n'abakoloni, nubwo atigeze akandagira mu ishuri. Amaze kuzuza imyaka 20 yinjiye mu mutwe wa Mau Mau awukorera nk'umutasi. Mutoni yinjiranye n'umugabo we General Mutungi berekeza mu ishyamba mu misozi ya Kenya mu mwaka w'1960. Umugabo we yapfuye hashize imyaka 2 urugamba rurangiye. Mu gihe urugamba rwari rurimbanyije mu mashyamba, Mutoni yashakaga gukora ibintu byinshi bitandukanye
bitandukanye kurusha kuba yaba intasi no gutwara ibiryo ku rugamba. Yashakaga kuba indwanyi maze avugana n'uwari uyoboye urugamba Marshal de Dani Kimati kumwemerera kurwana ku rugamba nk'umusirikare, maze nawe arabimwemerera. Mutoni yagaragaje umurava no kwitanga ku rugamba, aza guhabwa ipeti rya Marshal aca agahigo ko kuba ari we mugore wari ubashije kugera kuri uru rwego. Ubwo bari ku rugamba, uyu mugore yayoboye abahigaga inzovu, maze urugamba rurangiye asaba ubuyobozi kumwemerera kugurisha amahembe y'inzovu kuko yarazi aho bagiye bazihamba. Ariko raporo zivuga ko ubwo burenganzira yahawe bwo kugurisha aya mahembe bwarangiye mu mwaka wa 1976 buhagaritswe na leta kuko yatangaje kugurisha amahembe y'inzovu bitakyemewe n'amategeko. Mutoni yamaze igihe arwana yumva ko hazabaho ubuzima bwiza kuko ari byo baharaniraga, ariko yavugaga ko batengushywe n'ubuyobozi bwagiyeho nyuma muri Kenya, maze yiyemeza kutazigera yiyogosha umusatsi we kugeza abonye akamaro k'ubwigenge barwaniye. Amaze kuzuza imyaka 92 nibwo yakuyeho umusatsi. N'umuhango witabiriwe na Mama Ngina Kenyatta wahoze ari inshuti ye mu gihe cy'urugamba mu mashyamba. Umusatsi mwinshi uzwi nka dreadlocks yari ikintu cyarangaga abarwanyi ba Mau Mau mu gihe babaga mu mashyamba bakaraga imisatsi yabo. Ubwo bari bavuye mu mashyamba bamaze kubona ubwigenge, bahise batangira kwiyogoshesha. Abanyamateka bavuga ko kwiyogosha umusatsi byari bisobanuye ko bageze ku byo barwaniraga, ariko Mutoni yahisemo kutiyogoshesha nk'ikimenyetso kigaragaza uruhare rwe mu guharanira ubwigenge. Ubwo bamwogoshaga muri uyu mwaka yasobanuye ko impamvu bikozwe ari uko ibyo haraniye byagezweho. Ubwo yaganiraga na K24 TV yagize ati, uyu munsi nemeye kogosha umusatsi wanjye, bisobanuye ko nejejwe ko noneho igihugu cyacu gifite ubwigenge, urubyiruko, abantu mu ngeri zose barigenga. Ibyo twarwaniye mu mashyamba ubu twabigezeho. Ni amateka azibukwa n'Abanyakenya ku buryo yamaze imyaka 70 atiyogoshesha, ku myaka 92 akaba aribwo abikoze. Tugana ku musozo nuko Ubushinwa n'Uburusiya byitambitse umugambi wo gukaza ibihano by'umuryango w'abibumbye kuri Korea ya ruguru nyuma y'igerageza ritandukanye rya misile yakoze muri uyu mwaka. Akaba ari ubwa mbere ibihugu 5 bifite veto muri Loni binyuranyije ku bihano bireba Pyongyang kuva mu mwaka wa 2006. Ibindi bihugu 13 bigize akanama k'umutekano ka Loni byose byari byatoye bishyigikira icyemezo cyateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bisaba ko itabi na peteroli byoherezwa muri Korea ya ruguru bihagarikwa. Byaba kandi byashyizwe ku rutonde rw'umukara itsinda ry'abahanga mu kwinjira mu mabanga ari muri mudasobwa rizwi nka Lazarus. Amerika ivuga ko rifitanye isano na Korea ya ruguru. Akanama k'umutekano katangiye gufatira ibihano Korea ya ruguru nyuma yo kugerageza igisasu cyayo cya kirimbozi bwa mbere mwaka wa 2006, kandi ibihano bigenda bikazwa mu myaka yakurikiyeho, ariko ntacyo byatanze mu guhagarika gahunda y'iki gihugu yo kwibikaho intwaro za kirimbozi. Uyu mwaka wonyine nk'uko iyi nkuru dukesha Al Jazeera ivuga, iki gihugu kimaze kugerageza misile 23 zose hamwe, 3 muri zo mu gihe kitarenze isaha imwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ushize. Ambasaderi wa Amerika muri Loni Linda Thomas Greenfield yavuze ko iri tora ari umunsi mubi ku nama. Yagaragarije akanama ati, isi ihura n'akaga gasobanutse kandi kavuye muri DPRK, ubwo no kuvuga muri Korea y'Amajyaruguru, akoresheje izina ryemewe ry'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Korea. Twifata kwa kanama no gucicika ntibyigeze bikuraho cyangwa ngo bigabanye iterabwoba. Yavuze ko Washington yamenye ko Korea ya ruguru yagerageje ibisasu 6 bya ICBM
ICBM muri uyu mwaka kandi ko irimo kwitegura gukora igerageza rya kirimbuzi. Intumwa z'Abongereza, Abafaransa na Korea y'Epfo bagaragaje impungenge nk'izo. Pyongyang iheruka gukora igerageza ry'igisasu cya kirimbuzi mu mwaka wa 2017. Ambasaderi w'Ubufaransa Nicolas de Rivière yagize ati gukoresha veto birinda ubutegetsi bwa Korea ya ruguru kandi bikayiha carte blanche kugira ngo igerageze intwaro nyinshi. Nyuma yo kwitambika ibi bihano bishya, Ubushinwa n'Uburusiya byabwiye akanama gashinzwe umutekano ko Amerika ikeneye kunoza ibiganiro na Korea ya ruguru aho guhitamo kongera ibihano. Reka ngushimire cyane wowe duhora tubana umunsi ku munsi mu makuru ya Rise Up Media TV. Reka ngushimire cyane kandi wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, uyu niwe mwanya tujye tubana umunsi ku munsi. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.